Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Arigor, iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, may sak negosyante. Daytoy kat gapo ta tinultulungan nak ni Mrs. ko amaadaan iti negosyo. Sa nga 10 atawan ti baet ti edad mi kinibaket ko, may sa ti anak mi, ta saanen ang mabalin nga aganak pay ni baket ko. Sigod abak nang ti pamilyada. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rigor. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Long. Nasapa ka man ang nagawid ita, lakay? Apay kumadyak masapang nga gawid. Anniversary tayo ta, sweetheart. Happy anniversary. Oh, wow. Flowers and chocolates? Kunam siguro na nalipatak ti anniversary ta niya. Kunak marod mo saan mo naman lagi. Ag-dinner date ta, sweetheart. Sapay jak nakasagana. Di oray kastamon. Di ka man. Mabiit lang tayo nakagsukan. Among ka din apay nga datayo atalo dito kang inaan a restaurant itan? Obvious mat. Na anibersaryo ka ni Mami. Si kakit di mat. Damagang pay laang ngamin. Ibagbagak laeng. Tane, itay-pay ato manalyaw dito restaurant ni Jim. Italaan ngamin na makaumayag dito yung restaurant, Dad. Oray siyak mat. No saan mi pay nga anniversary ka ni Dandim. Sanak pa'y ang makastruck dito eh. Daddy, Busy ak ngamin iti negosyo. Angam no kayat yo. Di kanayunan tayo timangan dito ay. Anya ngay teraramidan tayon. Mangan tayo na, Daddy, Mami. Wala. Kayat mo ka diya subuan ka, Mami? Si kakit di mat at tao. Saanan? Apay ngay, adi mo kayat. Ay na, nagkurni kayo ado Kastoy kan tumet, inton mainlove kan, Jim. Malaksid na pinta sa panganan. Naimas pa'y timakan dito yung restaurant. Ngun nga rod, Mami. Ay, awanan. Napirdi man ang tidayit kon. Sweetheart, ingkag bayad ang tagawit tayo tani, rabiin. Ngunat ngamin, Daddy, tani. At dapay aramidak nga assignment ko. Ala, umuna kayo na rumar. Urayan da kanya kotse. Tainak pa'y agbayad. At to the chains mo, sir. Thank you. Mabit man laing. Kasla mabigbig ka Sige man, no talaga mo't lang ang mabigbig na? Si ka ni Estela, saan ka di? Schoolmate ka, high school tayo. Malagip nakpay lagayam, Rigo. Tagita nga isang mo, tinagkrasak idikan ka. Agtal na ka man. Pudnumet, sikati secret, love ko idi. Tinak angawon iti kasta. Tama nga lumain labakan ka. Sige ka. Adadapi mintas ka, Estela. Kasla saan ka bumakbak eh? Thank you, Rigor. Angam, ado pa'y tinakapila nga agbayad as sumarsarunukan ka. Ha? Aywan kaya man yan. Mabalin ka diha, pakisurat mo dito yung resibok ti cellphone number mo. Sure, mabit lang tayo surat ko ha. Awagan na to. Nakaragragsak ka mat ang nagbayad iti bill. Amok adakkel ti binayadam. Ngam, nakaisam ka ladta. Manulang mat, Dayjay? Daddy, makatuturo ka kaon. Tartakam ti ag-drive. Wen. Yakat ti junior ko na yan. Dakkel at talaga gayang ti binayada makinan tayo Di mo kitaan deta resibo. Anya dito yung cellphone number na nakasurat dito yung resibo. Number di schoolmate ko iti high school iti. Nagkita kami iti restaurant. Inalak ti number na, tangkin numasta kami man. Babae ka di, wano lalaki. Daddy,
Manano ko mano babae. Ay, bayamo ni Daddy Jim. Uray man pa'y babae dayta. Saan na nga agselos? Dakkel di pa nagtalag ko kankwana. Sir, tangay awan pa'y customer dito yung computer shop. Mabalin ka di rumuarak pa'y lang. Sa lino ti papanam. Mapanak lang mga andita turo-turo, sir. O sige. Ay, si Kangay. Pampanunutak pa eh. No sa lino ti kayat ko apanganan. Si kanton ti agbantay dito yung shop no rumarak inton madamdama, ha? Una, sir. Agsinublat ta. Oh, anya ti mako nam, Estela. Awan lukan ko akasken ka. Iso amarigata na ka magbirok iti ibagbagam a computer shop mo. Surutam lang ti ibagbagakan ka. Sigurado ka nga awan agungat? No umayak kita shop mo? Sino ko mati agunget? Ni misis mo nga eh. Awan dito ni misis ko. Agmay may sakita dito eh. Kasta ka di? Umay kakit din. Tagkita ta dito yung shop ko. Jack in pagaro. Ako kuam gayam daytoy kanayon ko ang malablabsan a computer shop. Saan ka mat nga may na makitkita dito eh? Computer ti display. Sana dito yung rupak. Sika talaga. Kaya't mo ka dito rumwar ita? Sa dino ti papananta. Sika man, no sa dino ti kaya't mo papananta. Ay, di kagsawi ti kasta. Ngamin, balo Anya? Balo kan? Juan, na-aksidente nila kay ko. Talon at awan tinapalabas. Kasta ka di? Kaya't nasa Juan, I'm available. Dakon, sir. Si kamot ang tirumuar. Nasayat no kasta. O sige, rumor ta ni Stella. At danda ito'y kadwak nga agbantay dito'y shop. Among ka din no apay aditi lemang alugar tinapilik a pangananta? Jak amuman kan ka. Kaslad da ilam-lam mga ma. Asino kumangay ti ilam mga? Kunaknutan kan ka abalo Awan ka di BF mo. Awan. Agbirbiro kak nga ruwad. Sika talaga. Nangaw ka unay. Ibagbagak lang tipod no. Ay, nagswerte lakit din ti masaraka ma boyfriend mo aya. Taapay mo't anak mo ng tikas na. Siyempre, nagpintas ka. Makaparayaw dagita isang mo. Uray ti pa nagkatkatawam. Kaslawan problema. Asino kumamot ti awan problema na. Amom, kalpasan anatayin nila kay ko. Siyak lang ti makakaamo kadag iti talong nga anak mi. Isa nakita na kas kahera iti restaurant. Kastagayam. Sana kas karina ti agbali na single mother. Gapi ti dayta. Nakunak iti bagi nga inton makirelasyonak. Pilyak jay adda kabailan na. Katuan mata. Narigatan ti mailawan. Saan ka di? Pudno day ta. Mangantan, crush. Crush siya talaga? O sige, awagan kamot nga rod iti love. Nagmayata na denggan. At 20 order yo, ma'am, sir. Agyaman kami. At nakadipay ka na yunan nga order yo, sir, ma'am. Awanan, sir. Okay. Ala, mangantan ni Stella. Asus, nimot mam ko day tas mungad. Ay, sapay awan ni Sir Rigo. Ibagak nga tarimwar nga dakadwa na babae. Ni Sir mo? Ay, kwa ma'am. Ada ka di dita opisina na? Ay, rimwar ma'am. Napandangan. Kasta ka di? Ni, isumad gaya man day tas mungad. Sweetheart. Nakita ka jay kotse man nakaparada. Amok nga da ka.
Umay ka kumasukunan, tabangan ta di tarwar. Ay ngamnangan ka matgaya man. Wen, nalpasa ko na nangan. O sige, mapan ko nga rod bisitahan ti best friend ko. Dagrasin kanto inton madamdama, taggidan tanto nga agawid. Bye, love you. Bye-bye, love you too. Bye. Ay, oo na yan. Nag-sweet kayo kan ni Mama, sir. Imbagam kadigan ko na nga dakadwa ka remote. Ay, saan? Nasayat no kasta. Diyak kayat nga damaamuan ni mam mo, ha? Maawatak, sir. Hala, nagsubli ka ni ti trabaho. Uwan, sir. Inton katapusan, at danto na yun ti sweldom. Uy, thank you, sir. Mami, talaga nabsugat dito in sagana masidan tayo, The best talaga. Nusigati ang sagana itimakan. Agyaman anak. Tana-apresyar mo, ting sagana. Ngam ni dadim, kaslasaan anangan. Saan mat anak sayan ti kanan na? Rigor lakay, nangag mo ka di? Ha? Tiyan niya? Ni daddy talaga. Sika ti mangibaw-bawal iti cellphone dito yung panganan. Sika mo tinaka-cellphone. Kasta ka di? Itay ka pa'y ngamin nga cellphone ka. Saan ka na nakapangan? Katext ko ngamin di kliyente may nagpatarimaan ni ti laptop na. Nagpasa ko na nangan, mami. Panawan kayo dito Tama pa anak iti eskwelaan. O sige, oray siya. Kasapulak mo tag-shower. O sige, ibati daklatan dito Mga anak pa Dadak dito yung unit ti kotse. Kasta ka di? Wala narigat man. Nung matiliwan nak ni Mrs. Adaman damagan ka, Nicole. Anya day tayo? Istrikto ka din ni Mrs. mo. Wala. Angang kunampad nga daidan na. Pudno day tayo. Isumat lagayam alimitado lang ti oras mo ang makisarita kanya. Limitado pa ilaan ka di day ito para kan ka? Kwan, di kayat ko amin. Jay, adda na anay apanawin mo para kanya. Mabalin ka di nga kita tayo inton bigat. No adda naway ang oras mo. O sige, ang kita tan. Saan ako nasumrak iti trabaho? Kita amat tayo sakripisyo para kanka. Di ka agdanag. Siya kung di makaamu amang ted iti sweldom para inton bigat. Nayunak pa ano kayat mo? Rombang lang, Kwarta at talaga ti kasapulang. Mala, agkita tangarod inton bigat. Pero laang ti inuman. Dahito'y lang nga talaga ti kabalak nga inumay. Nagkapsot ka matan nga ginom. Oh, padasam matag sigarilyo. Ay, saan anak nagsigsigarilyo? Padasam nga ron. Sika talaga. Ado ti masursurong akalukuan kanya, Rigor. Naglaw ko nga rod dayta. Angam, sigurado asaan amalugi ti oras mo kanya. Naragsak ka na yun, no siya ti kaduam. Apay nakaawag ka, Jim. Dad, nag-awit ka din? Madamdama pa Apay ka di? Umay na kumasukunan dito pagkadalan. O sige, anya nga oras ti dismissal mo. Mas dawak man kan ka. Sigud mat animamim ti awagam amang sukon kan ka. Sikat kayat ko, daddy. Gapot adda kayat ko pagsaritaan ta. Anya day ta? Malagip mo ka di? Idinapan kay J-Bar? Bar? Anya bar? Awan ti malagip ko abar anapanak. Inawis dakdag iti barkadak. Katnapan kami nagiinom ijay. Agin inom ka, Jim. Imog ubingan ka pailaan. Ngam agin inom ka ni ti arak. Sana siya ti issue dito, daddy. Sika, nakita ka ijay. Akadwam jay babae akahera. Jay restaurant ananganan tayo idi kadamami. Pinalpaliw kayo idi, Dad. Daddy, adda ka di relasyon yu iti dadya babae? Awan, apay ko makirelasyon ak iti sabali. Dad, isardang mo nalok mo ni Mami.
No di mo kayat nga ibagak kan kuana tinakita. Anya. Jak kayat nalukom ni mami. Kat jak mo't kayat, ama pirdi ti pamilya tayo. Iswa pang asim, dad. Isardang mo kuman. Simmangpat kayo gaya man nga agama. Nakasaganan ti makan ijelamisaan. Katsyak man yan tinagluto. Mabisina kan. Hintay manganin. Sa anak pa mabisin. Jim? Nasakit ti ulok, mami. Kaya't kunti maturog. Anya ti mapaspasamak ka ni Jim? Bayaman. Madikano tiriknan. Mas daawag. Tas saan na ka inawagan ang mapan mangsukon kan kwa na? Si kamat gayam ti inawagan na. Uwin nga rod. Madila siguro at talaga tirik nana. Ala, umay kan. Umunatan amangan. Narigat ko aliklikan ni Stella, Mr. Lonely. Taklunat. Natnagan tiriknak kenkwana. Tuy pagayam mo, rigor. Rigor pagayam ko, liklika mo ni Stella. Tadaan ka ni ti asawa. Ti pannakirelasyon mo iti sabali kat dakas ti epekto na iti pamilyam. Laglagi pa, akapat gan pailaeng ti panagbalin mo anapudno iti asawam. Kan mapagtalinaed ti respeto iti pamilyam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arigor, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, John R. Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Robert at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Uray nagsakit tinakam ko iti inaramid ti kaayan-ayat ko. Binaybay aklaan. Jak nagimula iti sakit tinakam, ken jak nagaramid iti saan anasayaat. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Robert. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nay, apay akas lang na ako nagtipampanunutan paray. San ka matasigo da kasta? Ganda ka di parikot mau. Awan pare. Mas dawak lang iti kaayan ayat ko. Papay mo't paray. Diyak mo. Adamadmadlaw ko kenkwana. Kaslada nagbaliwan na. Kas kumaitian niya. Adda ka di milagro nga aramidan na. Ang mga nung maikawak lang. Ngam saan ba't kami nasigo na kas dyan ni Glenda? Sana may ibusan iti istorya. Tunggalag kuyog kami. Ngamita, saan ba't na matagtagar eh? No damagak, no adda problema. Tawan ka numan. Amangan no saan nala maibagakan ka ti problema na. Dahil tangarot ti pampanunutan. No adda problema, asan na maibaga. Anya nga taday ta. Kan apay adi na maibaga. Amangan no family problem. No family problem. Imposible asaan na maibaga. Ngamin, naistorya na met kanyak. Idi nagbabae ni bayaw na. No kasta, dahita ti amwam. Wano, nasaysayat nga urayam latan nga agdisnudo amang ibagakan ka. Nasaysayat ko man no ibaga na ti problema na kanyak. Iti kasta, matulungak man. Nakitak ni Glenda itay Sa di naman EJ Mall, adamot ka doon Asino? Saan ko nga amam mo? Babae ka di?
Lalaki. Anya ti aramiden da ijemol. At dada iti pagtagilakwan ti badbado. Kaslaggat-gatang damat. Di mo kadiida inasitgan. Saanen at agdardarasak mo't ngamin. Sino nga tati kadwana? Damagam natankan ko ana Ibagam ang nakitak ida. Sige manang, damagat. Sino ti ko na ni manang anak kita na akaduam ijemol? Ni Anton dayjay. Sino nga Anton? Katrabahwak. Nagkuyog kami lang nga gimatang iti regalo. Barkada na kami tinabunot ko. Iswa nagpakuyog ak agimatang iti regalo. Imbagkan ko na, tamo na ti kursonada ti barkada na. Apay asaan ka nagpakada kanyak? Rumbang ka di pailaan? Saan ka diya sigud mat nga ipakpakadam kanyak ti amin na papanam? Sorry. Sorry no, saan ko anay bagakan ka? Anda ka di problemam kanyak, Glenda. Awan mat. Pangasin. Ibagam ko makanyak. Madda problemam kanyak. Awan problema kan ka, Robert. Amok. Kan mariknak nga da problemam. Asaan mo amay ibaga kanyak? Iso please. Ibagam ko makanyak. Robert. Ada ko makayat ko nga ibagakan ka. Anya data? Sana ko na naragsak iti relasyon ta. Kayat kung ti makiwin na suwaskan ka. Anya? Iti anya agapo. Adda ka din sa bali. Awan. Imposible mo't ang mapukaw latan ti panagayat mo kanyak. Naawan ti sa bali. Please, Robert. Respetuam ko malatan ti desisyon ko. Awanan ti maramida no saan ka nga ayatan. Nagsakit na anak. Nagsakit. Basta naklatan in break nga awang gap-gapuna. Imposible nga awan gapuna, anak ko. Amangan no at kasukat mo. Ngam apay nanang. Awan mo't naramida ka basol. Tapno isukat naklatan ni Glenda. Ado, dagiti kakasta apasama ka, anak ko. Maladingita naklaeng, amay saka kadagiti nakapasamakan ti kasta. Nagsakit da ito yung naramit ni Glenda. Ay na anak ko, ado pa'y ti babae dita. Kasano ka masigurado? No saan akas ka ni Glenda ti babae nanang? Anak, no talaga asaan anay ituding aparakan ka ti may sa babae. Saan mo amatagi kwa? Uray anya ter aramidam. Ngam no ison at talaga ti parakan ka. Uray anya ti mapaspasama. Saan kayo nga agsina? Urayom laeng ti parakan ka a babae, anak ko. Ni, sigamat gamit ti masapat ko langi. Oh, kumusta kan, Robert? Nadamag ko ti panangisina kan katigayim ko. Wangalad. Imbreak lak. Nga oray awan mo tinagbasulak kan ko na. Dayta ti sakit ti gayim ko. Tano makabirok iti sabali a lalaki. Naglakalaang ti panangi-break na iti agdama a boyfriend na. No kasta. Addan kasukat ko kan ko na. Kat, anya ngay. Duwada itankin ni Anton. Anya? Am-amu kong ti gayim ko. Ngam no bagbaga isupay ti makaungat. Ngamit di dinamag ko. Addan kasukat ko. Awan ko na namet. Di nalakayat nga aminan. Tapno saan ka masakitan. Saan ka di? Pinasaktan na kon. Idi imbreak na. Kayat na siguro nga ilimad. Aginuliban na ka. Isumot lagaan masabalin ti madmadlaw ko kumkuana. Madlaw ko aling mamiisan kanyak. No kasta ko na makayan ayat nanday jay nga antaon. Iso nga ro ti makagapaw. No apay ako nam iday. Nagbalbaliwan ni Glenda. Wen pare. Mapagsusurot ko itan. Amang ano itiday di akan ito. Kat sana na siyak tilinaon ti puso na. Addan kinianton ti atensyon na. Kahit, anya nga ti plano mita? Saan mo akumprontaran?
Itian niya pa lang agapo, pare. Ay, saan naklatan nga tagtagari? Total, saan mo't lang nga na siyak tilinaon ti puso na. Taurean niya pa iti aramidat. Ni Anton ni Tante ay ayatan na. Ayos lang nga rod kan ka, kas di tinaramid na. Mamumla ko ma. Nukasano kasakit ti marikrik na kita. Nga mawanin maramidak pare. Ay, daklaim pagarop. Kas jay gayam ti ugali day jay aglenda. Sana mapukaw dito'y panunod ko ni Glenda. Nga naskan nga iliwliwag ko da ito'y ariknak. Ay, awagak man kit din nila ni. Awisik nga dinner kami. Baring sana busy. Agre-ringan ti cellphone na. Hello, Robert. Nakaawag ka man? Saan ka kadi busy ita? Awan ka di tilakad mo? Awan man. Apay ka di? Mabalin ka di ngag-dinner ta? Apay man. Awan ngamin kadwak ngag-dinner. Isuan na lagip ka. Okay. Sa dino? Uray na klang dito balay. Sukunin ka. Okay nga ron. Orayan ka. Okay. Bye. Mabalin ka di nga awisan kay Jay Balahin tong bigat. Apay man. Awan. Kaya't ka lang amo kininanang ko. Birthday na nga minintong bigat. Amangan no ibaga na pa'y akaayan-ayat na. Apay, saan mo akayat? Anya ka kadi. Angaw mo dayta? Wan na seryoso. Amo ka lang kininanang. Kas gayam ko. Okay. Sige man lang. Kumusta ang gaya man ni Glenda? Apay, mailiw ka kan ko, na? Salmet. Kaya't ko lang nga kumustahan. Isuda ka di pa lang kini Anton? Wan, isuda pa'y laang. Kunak no adamanin sa bali anang isukatan na kini Anton. Anya ti panagkunayo kini Lani nanan. Nasingpet ka di matlayan? Un mo, tanak ko. Simple a babae ngam napintas. Amuyo ka di agayem ni Glenda? Anya, amangan no agpadadamot iti ugali. Saan nanang? Saan namat akanunungan ti ugali ni Glenda? Ngam no bagbagaan na kano ni Glenda, makaungat pa'y. Apay, adda plano amangaram kinilani eh. Diya ka mo nanang. Ngam no ita. Kaya't ko pa iti makipagayam kan ko, ana. Ngamin, nasingpet. Amangan no kayat mula ang ti makigayam. Tapno adda pa kadamagam iti mapaspasamak iti biyag ni Glenda, anak ko. Nanang, iti kaano man. Saan ko nasubyan ni Glenda? Gaputakas jay tinaamwak nga ugali na. Kumusta ka mo't ading ko? Okay aklang manang. Awan ka di pa'y nasapulam akasukat ni Glenda. Awan pa'y. Asino di ko na ni Nana nga impasyar mo iji balay? Nilani day jay manang. Gayam ko lang. Kahit awan ka di plano ang mangaram kan kwa na? Diyak may baga. Ngam no ita. Kaya't ko pa'y lang nga gayam kami. Okay. Ngam sapay la ko ma, ta iti kabiitan apanawan. Makabiro kamutan iti kasukat ni Glenda di tapuso. Nadamag mo ka din tinapasamak? Anya napasamak? Ni Glenda, adda ita iti ospital. Binugbog ni Anton. Ne, apay mat. Naamuan na nga da sa bali a lalaki ni Glenda. Anya? Kat, kumusta ti kasasad ni Glenda? Kaya't mo ti sumurot kanya. Mapanak iti ospital nga ayan ni Glenda. O sige, kuyogan ka. Kat ni Anton, ayan naman. Tiniliw ka no dagiti pulis. Ay, anyan ti mapaspasamak iti biyag ni Glenda ita. Apay nga minasaan pa'y lang ang nagbalbaliw. Iti da ito ang napasamak kan ko na. Agbalbaliw mat ngatan. Agyamanak, iti isusurot mo kanila ni nga imay ng bisita kanya. Unay matgaya man ti inaramid kan kani Anton.
Dandani na kan napatay. Basol ko matlang amin. Apay nga minasan mo abaliwan ti kastang o galim. Nalaka. Ngamin na may luyos itirik nak. Pakawanan nakmat ko man. Gapoy inaramid ko kan ka. Awan kanya kunday, Jay. Napakawan kan. Ala, agpaimbag ka kiddi. Kat baliwan mong tikas tang galim. Gaputasan ana sayat dayta. Wala, Robert. Agbalbaliw akon. Saan mo nga ibaga akayat mo asublyan ni Glenda? Saan, nanang? Napukaw na naming pinsan ti panagayat ko kini Glenda. Rumbang laeng. Saan ang maikarikan ka day a babae? Asino nga ruti maikari para kanyak, nanang? Saan mo ka di akayat ni Lani? Kayat yo ka din nila ni nanang? Panagkunakit na singpet mo, tanak ko. Sige, nanang. Rugya ko nga arman ni Lani. Kasta, tinapasama kini Glenda? Wan pare, numakitam la ko matila nga ita ni Glenda. Nabugbog iti husto. Dahita ti maal-ala ti lalakiro. Wana, ngam nakulong mo't niyan ton. Isumot lang ti kakasi. Dahita nga rod kat pare. Imbaglakit din ta saan mo mo't abinugbog idin sukat na ka. Si kakit di mo't pare. Nalimbong pa lang ti panunot ko niya. Dahil ti pagdaksan na ka, no saan mo makontrol ti unget mo. Ta makaaramid ka iti pagbabawyam iti udi na. Oh, apay anak ka umay ka dito'y balay, Lani? Mapanak iti ospital. Okay, mapan ka Apay adi magas ka pa'y lahat. Di mo ka di kayat makita ni Glenda? Saan ka di binisitak natin? Damdamagan na ka ngamin no umay ka. Panag ko na, agsubsubli ti sigod arik nanakan ka. Nalpasan ti amin kada kami kini Glenda, Lani. Awanin ti mariknak apanagayat kan kwa na. Anya? At ako makayat ko nga ibagakan ka. Anya tayo na? Mabalin ka diti agaram kan ka. Ngam Robert, amumat agayom ko ni Glenda. Ngam nabayagan nga imbreak na. Isuan na wayak na rod nga agaram kan ka. Makatawan ang agaramak kini Lani, Mr. Lonely. Kat ita, sinong batan nakon? Ni Glendamet, nagbalbaliwan. Kat aging ga ita, awan pa'y mat nobyo na. To'y pagayam mo, Robert. Robert, pagayam ko, agyamanak iti da ito apakasaritaam. Kat ti makunak, awan ti agbasol adi agpulo. Makalisi ka man iti nagbasulam dito'y lubong, ngam di kanto makalasat iti pagarian ti Diyos. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Robert, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Sandra adinan inlanad dadres na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapu tadyak dimngeg kadagiti anak ko. Siyak ita ti mababain. Gapu iti aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sandra. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya kayo matananang,
Manon ti taon nyo? Maki-boyfriend kayo pailaan? Ne, 45 laong titawon ko. Ubingak pay. Wala, ngam husto ko man day di tatang anak asawaan nyo. Uray saan kayo na makirelasyon manen? Ay, nagalas ka ti ugali yung anak ko. Apay ayang ay parit yun ti pagragsakak. Saan mo't nga iti kasta nanang? Ngam kitaan nyo ngamin kumamot at ay limpyo apaki-boyfriendan nyo. Saan kat atay kasla grupro pa nga adik? Kat nasingpot mo't ni Emil. Kano tambay mait? Awan trabaho na. Sadot ka no day jay lalaki. Pamadakas dalaan kan kwa na day jay. Kaya po nanang, agmulagat kayo saan kayo nga agbalin na bulsak itinagan ni Ayat? Bulsak nga ibang pagamot. Saan ka man nakaslakalalaingan si Karoni? Anya ayat ipagkit kita am kanyak. Anak kalaan, iso adinak ikasta-kasta. Tata kayo pa'y timakaungat. Apay ngamin aya, bibiyangan dak. Alang nga rod, no diyo kayo timabagbagan, makamu kayo. Dito'y pa'y gaya man balay yung agnanaod ni Emil, nana. Hagasam ngay. Anya ko matidakas na ngay, kat boyfriend ko nga rod. Apay, saan kayo amabaen? Pagpainak ko nga, balo akmat, barumot ni Emil. Ngam kasano na kayo ngay amapakan ni Manong Emil, kat awan trabaho na. Nalawa mo't di talon ko, ngay patpatalon ko. Kat, sika nga rod timampakan kan kwa na. Kat anya nga rod ngay, sana bali tamatultulungan nakmat kadagiti trabaho diti unag ti balay. Tiyo pa'y lang nga rod imbaga at ay suti agtalon. Saan na nga rod nga amu ti agtalon? Oo, sadot kit di Apay ay akagurgura yun ni Emil. Kat awan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Di kay man lang nakabirok mo ti tinasaya at alalaki. Talaga kadi-adidak kaya taparakin kadagiti anak mo, mahal. Bayam laang ida. Awan matlaang maaramidan da. Tati desisyon ko matlaang ti masuro. Arig na iparupadakan niya kasanda ka kayat. Ay pasensya am na kumandagiti anak ko, mahal. Ipagpagapom na kumakanyakon. Alang rod, mahal. Basta saan ka kumamo, kumakanya ka. Ang mga no papanawon nakmeten, dito'y balay mo. Apay kumapapanawon ka ngay, kat ay ayatan ka unay. Ipatay ko lakit din mapukaw ka. Agyaman ak mahal, kung naklakit din no patsyam dagiti bagbaga dagiti anak mo. Kas na kunakon, baybay am laang dagiti anak. Aw-awatom lang ta inan. Isaksakit naklaan. Ngamuray anya ti aramidan da, saan data ang mapagsina. Pudno ka diti damag ko ngagkapkapbalay kayo kanon kini Emil. Wendena, saan mo nga ibaga nga uray si kakat kontramod ka ni Emil? Ay nagayam, uray kumuntra adda ka di maaramida. Naimbagta mong dayta. Uray kontraan da. Talaga nga awan mo't laeng ti maaramidan niyo. Naragsakak mo't para kan ka, tadakad ka duam. Adda makatakunay-nay mo ititong palbiag. Ngum agbalin ka kumamot anasirig agayam. Masapol apaliiwang madlaang, nupod no nga iayatin na ka. Kunak man numayat ti iba ka. Ngamadamot gayam panagduadwam, no ay ayatan nakmatlaang ni Emil saan? Palagip laang gayam. Saan ka kumangagong ungot? Ay nagayam, amok nga ay ayatan nak ni Emil. Awan panagduadwak iti dayta. Ay kat nasaya at matngarod ano kas na, gayam. Apay anabartag ka man ang asim mangpet, mahal. Pasensya kan, mahal. Napasubuak namin. Nagawis namin dagiti pamarakada. Nangan ka ka din, mahal. Saan pa nga rod, mahal? Ay, mabitlang nga rod. Taidasaran ka iti kanang. Alaman nga rod, mahal. Ito ni, mabisin ako. Saan ka ngaminan nga agin inom? Makadadaol iti salunat mo dayta. Saan nga rod maliklikan, mahal? Amumatan, te abdo ti barakada na. Ngam no makita na kadagiti anak ko. Ad-addan akagura da ka. Sana bali, Tako namat nga ayayat at nakasan ka ti. Isungawan bibiyang kon, nuguran dakdagitan na. Tinapateg, ayayatan na.
Umay ka matara ko. Anya kalakit din aya. Ay, no saan ka laang naiayatan? Gumura ka talaga kan ka. Saan ka kadya gumurgura kanyak, mahal? Sana bali. Tas ika lang di ayayatan. Ikarim day ta, Ikarik, mahal. Sika lang. Awanan ti sa balipay. Makita yung ti ugalit ti kunayo a boyfriend nyo? Nakita iti rabi eh. Agdiwar-diwar nagawid. Napasubulaan ka no, tainawis na giti barkada na. Saan ka nung nga ang makaliklik? Talaga kit ding artek ah. Imbis ang nagbartek, napan kumatim mulong ka dagiti trabahador yo, di nasayat ko ma. Jakmat nga ron kaya, nga aramidan da abag ni Emil. Rumbang lang nga tumulong, tapakpakanan nyo kat nga ron. Apay nga ron apagtrabaho pa'y laang ngay. Anya nga iti serbi dagiti tangtang danak at trabahador. Ay, hawanin nanang. Inulaw na kayon dahi di lalaki. Apay nga min ay akasta ti panagsasauyo kanyak nga inayo. Anya ay tinagkurangak kada kayo. Pinadakkel kan pinagadal kayo. Itataada na saya at trabaho yu kan ni Aisa. Kastamot kan ti panagsasauyo. Awan utang nyo ana ibag anakam nga anak. Mahal, ikanak man iti kwartam. Ananwa, mahal. Nagawawis nga ro dagiti babarkadak. Matan kami kano makifiesta di takabangi mga baryo. Kaya't ko kumamat ti agaliwaks na eh. Mawan mat kwartak. Ana, saan ka madanagan? Ikan ka, mahal. Ha? Agpay sumahal? Uwan ko lang arudan. Agyaman ak mahal ah. Maunguan ka man. Saan ka? Anya ka nakit din aya. Talaga mat anagnam ay tibiyag di lalaki yu anya nanang. Apay manan akasta ti saom, Aisa. Mayat ka no mat ti susugalan di lalaki yu iji kabangibang abaryo. Apay, madi aya no agaliwak saymot sag paminsan. Nagpintas ti biyag na iti sidong yu nanang. Uray saan nga trabaho? Agbiag latta. Apay, umapal kayo ka ni Emil? Panagkunakat na aramid kumutan amin nga obligasyon ko kada kayo ka ni Ronnie. Napadakkel kayo itinasayaat, kanapaadal kayo. Ada pa'y nagkurangak kada kayo. Awan, nanang. Kitkitaan milang matipagsayaatan niyo. Anya pagsayaatan nga ibagbagaman. Saan dak amaawatan? Ni Emil tiragsak ko. Saan dak kumamot apaidaman? Kasaanak mo't nagkurang kada kayo. Ay, nananang. Kaano kayo nga taama kaamiris, ayan? Tumawat akman pa iti kwarta mahal. Ananwang mahal. Abakak nga ro iti sugal. Kaya't ko ti makasubot. Isungay kan na ko may iti pagpuunak. Ay, huwan kasangsangpot mo pailaan. Agsubli ka manan adago si Di sugalan? Parang makasubutak mahal. Isublik mo't lang ti kwarta no makasubutak. Sige, husto ko man da ito'y ha? Numaabak, saan kan nga umay dumawat? Saan kan nga agsubli iji sugalan? Bun mahal, nagawid akton, numaabak ti itad mo. Kumusta ti anak ko, June? Nadamag ko nga intaray mo dito ospital. Anya tinapasamak kang kuwana? Naulaw nanang. Naklakid din da sakit na. Masikog mo't gayam niya isa. Anya? No kasta, agbali na kun alola? Una nanang. Isong agsingsing pat kayon. Tandan to na po kuyo. Ni, nasingputak mo't Apay, dakasak ka di. Saan mo't nanang? Ngamti kayat ko asawan. Ad-adda kuma nga agsingsing pat kayo kuma. Ayan dyan ako. Kaya't ko makita. Nakaturo pa lang nanang. Katapaman na makariing. Mabalin mi kagawid. Kasano da ito yan, Emil? Saan asimbang pati binulan ko? Kunak no nagmenopause ako. Masikugak mo't gayam. Napanak nagpa-check up. Masikugak ko na mo? Uwan. Kasla mabainak pa'y nga ron. Sapay masikugmat ni Aisa nga anak ko.
Anya laangan ti kunaan dagiti tao. Agan anakak nga agap apo. Di maya. At nantun anak ta. Isardan mo nga rudan at makisugal ka nagbisyo. Agurnom tan, para iti agbalin nga anak ta. Ikanak man iti kwarta, Sandra. Nabartag ka manan. Saan ka di ako nak nga isardan mo ti aginom? Gaputa masikugak kun. Kasapulan ta ti agurnom para iti agbalin to nga anak ta. Ikanak kunakmat. Manipod ita. Saan ka nga ikan iti kwarta? Agtrabaho kakit di. Kaya't mo kandita kabilan ka, ha? Ha? May turod nak akabilan kat masikugak? Nagadupay laasa. Anay ko. Ayop ka. Talaga saan ka nga ikan iti kwarta? Takab-kabilan nakmutan. Ikanak kunakun. Tumpahan ka. Titakan! Hoy! Agsupli ka! Nana, apa akas tati lang ayo? Tulungan ako, ma. Kinabil nak ni Emil. Diyak namin inikan iti kwarta. Anya? Kumay kayo. Mapantay iti ayan ni Aisa. Agyaman akbaro. Aisa, adan ni Nanang. Oh, Nanang. Apa yakas tati tsura yo? Ni Emil, kinabil nak. Tadyak inikan iti kwarta. Kat no pinanoy-noyan yung mat ngamin. Apay ngamin ta saan nyo nga ikan? Naka-amiris kayon? Kuha ngamin. Diyak mo't namnamaan nga agsikugak pa'y. Dayjay ti isagsaganaak. Iso asaan kun nga ikan iti kwarta. Taagurnongak para iti agbalinto nga anak mi. Amok matlaang. Adinak matulungan ni Emil. Ay nanang. Masikugak? Itang masikug kayo mat? Anya nga rod nga iti kayat yung mapasamak ita. Kayat kun apumanaw ni Emil iti balay. Total, agkabil no diyak maikan iti kwarta. Iso nga agsin na kami laangan. Kasano nga rodan ta si Kugyo nga eh? Kabaalak ka padakkalan nga uray si siya klaan. Basta pumanawon ni Emil iti balay. Ala, mapantayo nga rod iti balay. Tapapanawon tayo ni Emil. Isurot tayo ti asawak nanang. Gapo iti panangkabil mo kaninanang. Awanan karbangam ngagnag dito'y balay na. Umanaw kan, no di mo kaya't ngay darumda ka. Ha? Talaga pumanawak. Uray saan da ka papanawan. Gaputawan serbikan niya ti inayon. Tadinak metan may kan iti kwarta. Anya? Ayop ka! Kaya't babay! Gusto nyo, bayamo na pumanaw day talalaki. Total, awan mo't lang serbina. Ala, pumanaw kan. Alaam-laang no anya ting kamang mo dito'y balay ni nanang ko. Ibatim dagiti ginatgatang ni nanang arwatam. Agraman day ta cellphone mo. Siyak tinaggatang iti day ta. Iso nga ibatim na rod. Mababait ang kadagiti anak ko. Lena, diyak namin dimnag idi kadakwada. Anya nga ita tinagbambanaga. Tinapatagayam, nakaamiris kan. Nakababain at talaga. Nangrunak at nagsikugang pailaan. Saan ko maaday ta ti panunutam? Saan mo nga estresan ti bagim? Kasapulam ti agbalin ana sa lunat para iti agbalin to nga anak mo. Sa bagay, agpaisuday ta anak ko ng kayam. Agyaman na, tasanak ang kinaguna. Uray makaungot ang idi, lukas di abagbagan niya. Gaputa imbilang ka nakapsat gayam. Nagkamali ka. Ngam ita, nakaamiris kan. Iso asaan mo kumaabaybay ang tabagim. Kasapulam ti agbalin anapigsa para iti agbalin nga anak mo. Nakaanak akon Mr. Lonely, ket maragsa ka na, tasandak abinaybayan dagiti anak ko. At dadalat ta ang nakaalalay kanyak. Mababainak, tanagpasngayak nga awan ti ama ti anak ko. Ngam kasapulan latta asangwak daytoy, anapasama kanyak. Tuy pagayam mo, Sandra. Agyaman ak pagayam Sandra, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan mo apanunutan tinapalabas? Ti masakbayan ti panunutan. Tinapateg, nakaamiris kan. Ala, agbalin ka lataan na tibker para iti anak mo.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Sandra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.